Kada 20 adda dagiti mainayon a pagbalbaliwan ti pannakaselebrar ti Guling-Guling Festival iti Paway, Ilocos Norte. Kas nakaugalian, ket ti umuna nga aktibidad ket ti dudol making fair. Adaytoy ket maisaysiangkat iti awawagan dagiti tagapaway nga anawang. Aditoy iti paglutuan dagiti naduma-duma a native delicacies a maidasar kadagiti bisbisita. Kang runaan na ti dudol. Naduma-duma a bisbisita ti nagatendar ti dudol making fair. Adaytoy ti maysa nga araken dagiti turista. Pakairmanan maten dagiti babalikbayan a naggapo kadagiti nagduduma a pagilian. Ay, naragsak launay, nakaragraksak. I've been waiting for this moment. This is my first time to be in Guling-Guling making. I'm from San Francisco, and online tourism, Guling-Guling is talk of the town, talk in the entire world. So I said I want to try it. So this is my chance. And thank you, Paway, Ilocos Norte, for this opportunity. And we have a great time, and mabuhay to all of you. Ti masaog kiday ito nga aldaw ket naragsat launay. Thank you, Paway, for this organization, because it takes us 2 years to plan to come and witness this Guling-Guling. Thank you, Paway. Nagapo kami dyan Seattle, Washington. Message mo sa lahat ng mga tagapaw. Taga-Paway, thank you for your unity. Without your unity, awan ti mapasmasama kakasto nga kinaragsak. Iti ilita yung nga Paway. Thank you. Maragsakan ni Mayor Sheila Galano, gapuanan na, kaado dagiti babalikbayan tinagsangpet, tapnon ti kastaket atendaran dalaeng, ti maipagpanakkel a Guling-Guling Festival. Ito po yung pinapasalamat namin kasi last year pa po, nakamark na po yung mga kalendaryo nila to attend the Guling-Guling Festival ngayong 2026. At they are very happy and we are very honored na andito po silang lahat, and they give importance na yung matagal na nilang tradisyon o matagal na naming tradisyon dito sa bahay ng Paway. Ito po at nagpapasalamat kami dahil hindi po nawawala at yearly mas maraming nag-a-attend dito, especially sa Anawang, dito sa Dudol Making. Ti Guling-Guling Festival, ket iso ti maprespreserbar a kultura, ti ili a Paway, aday ti maten ti masel-celebraran, sakbay ti Holy Week, iti kada tawen. Puro nasamit ti naguneg kada ito yung makmakan. At ti ayat ti ikapaway ket nasamit launay ko nada. So nga mapa namin ni Jai, cohesiveness, pinag-iinayat, community effort and everything else. So kitang-kita mo, lumawlawa eh. So ito no next year siguro hantong ito yung atan, baka nalawlawan to ano. Ididamok nga i-choreograph dito Guling-Guling. At dagayam Guling-Guling idin nga nga choreograph. Agsasala dalata, di bakit nga in-interview ko 1982. Bakit din mga 90 plus na. Kanong pa nga napuutan ti Guling-Guling ko nakit. Di dilulang ko na namanen. Di dilulang ko, inisistorya na, hindi ko pa ilaubing, mapandakan makiguling-guling. Now, as part of the interview, dinamag ko pa, kisika, anat napuutam ko nakit. Hindi guling-guling kami, kuna natay, ruwarda aming alahas da, hindi arwatin da napipintas, agsasala da, during the Japanese occupation. Nagbuteng digidi hapon, tenggarup da victory party, tenggarup da digidi Amerikano, nagtataray digidi hapon. So, nauneg ti pakaistoryaan dito Guling-Guling. We are inviting lahat po ng mga taga-Paway, mga turista, mga balikbayan, mga balik probinsya to join us on Tuesday po. Mag-start po tayo ng 3 o'clock sa street dancing at dire-diretso na po yon sa showdown competition. And we are very thankful to the provincial government of Ilocos Norte for always supporting po yung Guling-Guling Festival. Alam po natin na susunod na po yung Tanok, pero we are very thankful to all the barangay captains kasi
alam po natin, mahirap kumuha ng mga dancers, pero dahil po sa gusto naming magkaroon ng magandang show, they are very supportive. Lahat po ay nag-isa during our festivity. Thank you very much po. Para TJCQ News, Joey Cordero Kiawit, nagdipadamag